Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublei phi baro gini kilong ki khubor bam takasni jit ka United Democratic Party UDP ba Vivian Stone khar ngap kenta kum ukartong jangka party banyakun ya ke election MP chitang samoy na ka Shillong Parliamentary Constituency ya ke nila penna pad ba do president ka UDP ba met ba lingdo hadin ka jingilang jangka party ban shim ya karai halor ukartong handai ban mikmat hakani ka bai election ka jingjit yuba Vivian Stone kharngap kenta kalong shibenta jangga jing penkre jangga UDP bani khun persha ya kiwi part ki sengsan perthei ki brang penkre ru ila ki janggi kertong nagabenta kani ka election kabalawan urlong hadin ka jing khlat no jang MP barim ka Shillong seat u Dr. Ricky Andrew J Singkat I play ball with a football. So when I actually claim Nagaland Iba Vivian Stone G Karna Kenta Tumu candidate Jongka Party. Nasubahan betul tapi ki nong kesal meri Jongka Party UDP. Bagi nong terpot balok John the first Shillong Parliamentary seat ba Kungka Party hadir kajian yatir, kajian tan, kajian keren, kajian slot, kajian aijimut, ba kajian tena ngila shim da boy karai ban penskem ya kajilong kertong na kapati UDP ya kakateng iba Vivian Stone J Karna Kenta. Na kapan pakin sumha ay Stone we ya bangan pendeng had ko baro i na kapan ya lagi pakin sumha paniyang lang pantapti kan bangan tule ya iba. Sisi ni penskep by Vivian Stone G Karna Kenta uday official candidate Jongka Party UDP takni ka by election MP ka Lok Sabha hakabong Baro